فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
بجنة بشفاعة القرآن. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بسبب قراءة سورة الياسين يا رب العالمين. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Informacija vaš ukrala su to nigdje džamijateli, sjame je krao 1000 dinara, ukralo Bajramu Biševija, onda je krao 500 dinara, je krao Beševija, je krao 1000 dinara, je krao Beševija, je krao 500 dinara, je krao 200 dinara, onda je krao Pinga Evrija, je krao 2000 dinara, je krao 200 dinara, onda je krao Pinga Evrija, je krao 1000 dinara, je krao 500 dinara, je krao 1000 dinara, onda je krao Pinga Evrija, je krao 500 dinara, onda je krao 1000 dinara, je krao 500 Evrija, je krao 400 dinara, je krao 200 dinara, onda je krao 500 dinara, je krao 1000 dinara, onda je krao Beševija, je krao 500 dinara, onda je krao Pinga Evrija, je krao 200 dinara, onda je krao Saukupno palare Žuma Kilisalilo 215 evra, 10.800 denari, makalo posledna svetanje Pinga Evrija, 700 denari. Allah je zaođeo razvijane darno povod, po bereketu pravljene nekam kelegi reformulata u svako bilači po nakaraka. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أصبحنا من الناس. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مغتفاتها
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Alhamdulillah Allah heske azza wa jal gospodari sari nengoro kola sojta neki dunja hemki nebesa Allahi azza wa jal kova so neizmerno delo blagodatja ki dunja Allahi azza wa jal kova so lestar zavisinela saso postojnela ki dunja hemko nebese Gospodari kova so kas mangela uputinela a kas mangela podalaleti mukela Au salavate mo salami pripadinela e najšukar manušeske kja kaja dunja Kova su si kao gjamenge od drumo džiko dženna, od drumo džiko rahmeti, najkompletiri mohem, najčisto manuškja kaja dunja, amaro mango pekamberi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uprakileski ricenimi familija, sahabija, tabeina, wa atba'u tabi'in, i generacija taro selefu salih, emsao muslimajna kola sa kaja dunja, najete muken nisar javer, osven jedinstveno vozvišimela fencar, la ilaha ila Allah, Muhammad Rasulullah. Wallahi subhanahu wa ta'ala nagdaltu men sekova bereketem, rahmeti, palarenem, pinanem kodine Allah eskur azza wa jal. O blagodatja taro Allahi azza wa jal tane neizmerna. E manušeskiri goditani doborkačući so koga bi bešela te brojnelen jek po jek nikoga ška naštite brojnel, a dva kova so dengele leskoro gospodario Allahi azza wa jal. O manuštano ki dunjaja pere Allah estar stvorimo. No, advakova so o Allahi azza wa jal muklaleske sa rahmeti, ker gjaje manušeskoro kalbi, te perel poveke mangipaja odkolku e Allahe azza wa jal. Advada pralane značinela o manuški dunjaja, tano poveke perdo po kalbi, od oleja kova so dengjale o Allahi azza wa jal, odkolku od samo to pere gospodareja e Allaheja azza wa jal. O Allah subhanahu wa ta'ala pralalen jektaro leskere atributja tane adva koga o Allahi azza wa jal kanare kujnelpes e navardešo i na najšužeja na vencar kola so opfatinena celovkupno dunja koja so o manuša živinena kilate pa duri hemo nebese. Advada musliman znači nela o Allahi azza wa jal tano najkompletno, o Allahi azza wa jal tano najkompletirimo, o Allahi azza wa jal tano bezgrešno, o Allahi azza wa jal tano advakova so nikogaš naštite kerel greška. O Allahi azza wa jal tano advakova so od sekogaš postojnja hemka postojnel. O Allahi azza wa jal tano advakova so rski dela kaske mangela, a kastar mangela smaninela. O Allahi kaske mangela sastipe mukela, a kas mangela nasvalipnaja iskušinela. Kas mangela ki dunjaja te živinel dela le hayati, a kas mangela ki peste te lela leskoro ruhi. Pa prema ko advada musliman, tarakva svatinaja hem haljovaja deka osim o Allahi azza wa jal ko amaro dživdipe, naštim nikoj te kola birinela mare dživdiknaja, pa duri nahem korkorik ni amen. Pa duri ni amen adva kova so ka mangate kera, ka naštite kera le bizo, izini Allah eskoro azza wa jal, ili bizo te mangela maro gospodari o Allahi subhanahu wa ta'ala. Hemo Allah subhanahu wa ta'ala, koga je robo leskoro nešto ka mangel, o Allah subhanahu wa ta'ala, ilo da ja buti ka dele, ili o Allahi azza wa jal ka skrati nalestar, o da ja buti zavisno prema koleskere amejla, zavisno prema koleskere dejla prethodno soker ja. Pa advo Allahi azza wa jal so ka doktor ki dunja, kao vol ili tiri nagrada baš od dženne, a ili ko vol tiri kazna baš od džehennem. O Allah subhanahu wa ta'ala svako ek nimeti so dengjatu ke ko vas, ko dživdipe, ko to ker, ko to mali, tano ili tiri nagrada hemo drumo baš od dženne, ili tano tiri kazna baš od drumo, baš od džehennem. Sa dva zavisinala palen korkorik tutar, a dvaj tano prema kotere amejla. Hema gerda pralanin o dživdipe muslimane skoro na kela hem tabdela, bizo, amen te razmislina, hem te bešate mislina, da li amaro Allahi azza wa jal tano amen dar zadovoljno, da li o Allahi subhanahu wa ta'ala tano amen car razija, da li koga ki klovangla ko Allah subhanahu wa ta'ala o Allah azza wa jal kava kerel tu men sienta romanuša kolen car so dičin juma do deka siensi neki dunja ili ta romanuša kolen car so Allahi kava kerel me stvori jum tu meni badeteske, ama tu mene da tu meni dunjaja en bistergen tu mare Allahe azza wa jal.
Pa agar do Allah subhanahu wa ta'ala kava kerel وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ Ma oventarokolama nușacola s-o disterge pere Allah azza wa jal فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Pa Allah subhanahu wa ta'ala kergjanen te bistren korkorik pes. So znači nala dva muslima, a dva znači nala. O islamska alimja kava keren. Jekta roznakja koga manuš bistrela korkorik pes tamo, koga ko setinal trim bukjako poro bedeni, kolajtanja dola trim bukjako po bedeni. Ko momenti koga manuš ko setinal ki dunjaja stres. Našu kar sojbe. Hem na neto setinal lezeti ko nimeti so delale Allah subhanahu wa ta'ala te janal deko Allah je kergja od ova manuš te bistrel korkorik pes. Ka dva momenti phalareno Allah subhanahu wa ta'ala mukela je manušeske o ruhi ki duša, a mananele poveke nisavi povrzanost. Leskoro kalbi, leskiri godi. Hem leskoro telo, a čona e dunjajake, a Allah subhanahu wa ta'ala naredinala e dušake, tuka a čoveki manu. Le mugle samo živdim ki leste. Hem agar da pralalen but manuša živinena koja sa po hali, koja sa po vakti. Pa najčesto prašajne tano svako je keskoro. Soske sabajle ušte osetinea tut umorno palo sojbe. Soske osetinea stres. Soske osetinea na dovoljno vakti. Pazim, alo jektaro prala hem kučljama agar vakerga. Vakerula ko mase ko Ramazani sijek pošužoni meti. Počneme soske mislinea da ki si pošužoni meti. Vakerga soske togaš vakerlo setineo lezet ruku islame skoro. Džaja ki džamija, postinaja, haja iftari, taldinaja zajedno. Dopazim musliman. A kad ti sije kja ver buti koja su amengena nešu kara čistimi ki godi, koja ta ne odaja buti? Džaneno narodnako ko vas ova kerala pe staro manuša, Wallahi kas mangelo putinala, kas na mangela, mukela leko dala leti. Da li mislinena dek čačetana dvager? Ako je ka Allah azza wa jal birinala je manuša kas tu putinala je ditone mukela leko dala leti. Onda kad vajtano nepravda. Soske tano nepravda. Soske Allah subhanahu wa ta'ala man tu putinal ma tu te mukel tu te kuveko džehennem. Koga tu da si on stvori motaro Allah azza wa jal. No pazi nam kalaleno Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an ja dvim šansu kava kerala. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ Koji verinala ko Allah subhanahu wa ta'ala. A mene melekunca uputinaja le skoro kalbi. Kana kalale. Dikhen so kava kerano mufassira. Allah subhanahu wa ta'ala akava termin yahdi qalbah. Akava Allah fi yahdi, a Allah tarola fi hidayah. Ko vas označinala uputa. Uputa. No o šarti prethodno točka za da to vi uputimo, koja tani? Wallahi va kergja. Uamai, pazine nakava uamai. Naznačinala megaska birina, naznačinala meka koga ko odlučina, nabirinala megaska nam nego značinala koji. A o termin koji, sad ne si klinamki škola tamo, termin ko vas označinala grupacija koja su birinala slobodno, voljno odredimi butite kerala. Tamam? Hema kateo Allah iva kerala. Wamai yu'min billah. Koji verinala ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalbi. Amenu putinaja le skoro qalbi. Hema kanati ranamen kalanen soske amaru ibadete mamaro namazitano počesto ko Ramazani. Sebe peja deka o manuša baš ko mase ko Ramazani verinena poveke ko Allah azza wa jalla koliko pala ko mase ko Ramazani. Hem baš od ovako ko Allah primetinala deka bajrola o verujbe ko Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala sar bajrola to imani, agar da postepeno uputinala toro kalbi. Pa ko momenti koga smaninala toro imani, o Allahi da smaninala tiri uputa kole skoro dini. Primer kala, ophala kola so koristine na alkohol. Angleder dui mase kili ek mase ko Ramazani, so keren, činavena te pijen, soske ola verinena deka do bližinela pe so mase ko Ramazani. Em togaš mora to ven čista za da te šajte kereni badeti pere Allaheske azza wa jal.
Hemo Allah subhanahu wa ta'ala koga primetinala je muslimani očistinala po kalbi, lela peske iskreno nijeti, baš o Allah azza wa jal, o Allah subhanahu wa ta'ala ko dva momenti va kerala mene konje, uputine na kale skoro kalbi. Koga bi omanusha čovako isto pakjajbe, ko isto veribe, hem palo mase ko Ramazani, kad bi kele konstantno ko poro ibadeti hem ko mangi pe Allah skoro, hem palo mase ko Ramazani. Tarakava prava musliman sohalovaya, tarakava svatinaja. O Allah subhanahu wa ta'ala, koja ver kuransko etika vakero, ništo ti dunja na ne to vo sebepi, na ne te desinopes, ko tumaro dživdipe, a sebepi mato vo tumaro vas. A da leo Allah azza wa jal mangela te vakerole manušeske. Tu birineja tu ke dali kove ko drume Allaheske azza wa jal, ili kad duiraretu taro drume Allahesko subhanahu wa ta'ala. Tu birineja tu ke dali kađa ko drumo džanna ili kađa baš od drumo baš od džahannama. Sad zavisi nela korkorik tutar musliman, hem korkorik mandar, soka birinate čivako amaro kamina. Sam ender zavisi nela. Pazimo, o manuša postavi nenapeske pučive, a jerso, a soske me morate džavti džamija ili te kaldinav, koga mo kalbitano čisto. Pazim, kalale na kalajtane purane teme, kola samende pandana ne razrešime. Ama kate kala musliman, trebala te haljovajk buti. Koga bi je manše skoro kalbi ovala čisto, onda ko Allah na ne te mu kel tutki ulica, nego kanal tutko poro ker. No Allah subhanahu wa ta'ala ki ulica džanala kas mu kela, hem džanala ko poro ker kas anala. Koga bi toro kalbi ovala si nečisto, nabira neja si nasakela fe Allaheske azza wa jal. Pazim, o Allah subhanahu wa ta'ala va kerala tuke, aqimus salat, kaldi namazi. Hem tuti si tutli mujte va kere Allaheske subhanahu wa ta'ala, mu kalbi tano čisto. Koji si jam tu, koji si me a'udhu billah. Koji si jam amen. Pazim, Allah subhanahu wa ta'ala tano uprako nebese. Hem di kela teleki dunja. Hem teleki dunja živine manuša hem manuša, hajvajna hem hajvajna, stvorene hem stvorene postojnala. Hem Allah subhanahu wa ta'ala tano ko mogućnost istovremeno sekole je keskiri dovate šnov. Da li džanana ki sekunda kozo manuša postojnena, so kakava momenti lengere vastatane vazdime hem kerena dova. Hem Allah subhanahu wa ta'ala tano sposobno sekole je keskiri akaleskiri dovate šnov. Hem da li te dale ili mate dale. Bišu štar saatja nešto desinala peski dunja, a od ovana desinala pes bizo Allah azza wa jal te dale izini. Samo te haljovao bari pe amare gospodare skoro. Hem je kasav kovo zvišimo gospodarja vola hem vakerala tuke. Ja abdi, o moro robo, aqimus salam, kaldim to namazi. Ne stvorim jum tuke dženne, stvorim jum tuke džehennem, jek direka ter gjogan glamande, tere amejla, kad šivem peski vaga. Hemo doja vaga, kad šivel peslake tegja. Hemo dola tegja tarek strana kovol dženne hem džehennem. Hem kotar ka težninen tere dejla, da li taro dženne ili taro džehennem, Allah subhanahu wa ta'ala ka vakerol, osine robo pere delom goro, čiven ne odeja strana kotar se pophare neskere dejla. Ako te dejla si ne pophare baš od dženne, Allah subhanahu wa ta'ala ka vakerol kamenu darata ro dženne, čiven neko dženne. Ako si ne baš od džehennem, Allah subhanahu wa ta'ala ka vakerol pandenu darata ro dženne, hem čiven neko džehennem. Džanena li kozon khala terne, kola sojta neko teke džirdi paske, bišu panč, bišu šo, bišu ta, bišu to, 3 anda berž, 4 anda berž. Ta ne konstantno bizora hatlupo poporo džibdipe. But. Pazim. I si tu manuša so žalinena pes na štito venle maksamje. I si manuša so žalinena pes na osetinela rahatlupo koga ita no kopoker, na štidi kjela pe roditelen. Wallah vakerala tu meni. Dobinava sa ke prašaj na pazine, na vena terne čaven penena. Wallah na nema vojna džirdi paski.
Пази, одвајта не буд баро жалост, јек тернота ро бишефтави шовто берштавоен те пенотке, ходжа валлана нема војла джибди паски. Бутман је веке са банална. Соскет ке банална. Одолеске соске, о првобитно куранско ети и лозинка, кавјато ке. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ما افتر الله سو بسترجع الله فانساهم انفسهم والله کا کرو تو تے بسترے کورکوری тут ки крајка хем бистре лела тут и нервоза лела тут и депресија лела ќе буде проблем поче ен проблем свима много поче да има повеќе пуна дичеја израз не се разлика дали ти си дишата или ти на веч или само на веч. Tu poveke na štita raketu da rad, potakti ti uvijek. Allah subhanahu wa ta'ala, koga menosi nas sa temom šakro rodile pekamberske alaihi salam, od Džibrila alaihi salam, da vrstine objavi nosine pekamberske alaihi salam rekla. Hem koga me rodija kao učenju baši mandu, vaker jesu među bašetu. Neka quieren todo. Cosa cazonete reala cazologiu. Provoca poveda na mati jakenka. Pazno čalan. I doba, pričam su kao telo ke odjanja učosni. I doba dan je proces ko Allah subhanahu wa ta'ala. Samo proces. Pozorka bildine i pralate, doba kako razvunete se Allah i Boga vakiti. Донесе почнено одно, роса тема кога лелата скрижалти мештиноти перетани. Кај прво видето на дичеја су така ушти. И така никто вида ушти. Прегалата ќе понесе вершан, за да осигурите стиклотка, за да осигурите стиклотка, планинала прасо туѓе живеат туѓе туѓе, па за да ќе можат нешто туѓа превод. А јаката ни кири дома ко Аллах субханаху ва та'ала. Позом трути само вакеќан контури туѓе. Повеќе како разумира нам, ама пак и рањан. Позом кути конкури туќе вакеќан на Аллахе азза ва џел. Јана туќе нова келба. Повеќе акалана и нама, ама паре ни пиѓаме. Туна шабјани нови и овер да Аллахе азза ва џел. Но пазам, ака те Аллах субханаху ва та'ала, да вакелова туќе, тој тамо заврши. Само вам шо се жанената на термитор. Прето жана дека манушно рани тука на шоу долар во жаната да керам шум. Ту повеќе мансат уста во поток, но Аллах ја зауча на него. Јек, тада, најбара диметрија со Аллах и објаки дуњата на сон, е манушевски или самото душа се тиноле по Аллах субханаху ва та'ала. Са пример, кога десинела пе се манушевски не са во парипе, бизо овте размислинел, ем бизо овто свесно, пазим, тари самото трио доја душа волем вакере, бедевла. А кавајта но нимети таро Аллах субханаху ва та'ала, наредба секоле ке душаке, кога и годи хемо калби бистрела, Аллахе азза ва џел, Аллах субханаху ва та'ала нарединела баши душа. Сеттин лескери годи хем лескоро калби, дека постојнала лескоро господар. Хем кога два моменти калата но доволно те халове дека мора тиранету котор Аллах азза ва џел. Те кере дова ко Аллах субханаху ва та'ала. Тога шо Аллах субханаху ва та'ала добинала пак ти доверба, хем локарала туке одрумо која два кога сомања те чекорине. Прала муслиман. А каја дуња тани само јек танко те солате сари не живинаја, алям хем морате џамење ватари диве. А кавајтано јек танкова со аргументи ко воламе ги Аллах ко Аллах азза ва џел, хема марони лај, хема мароли вен. Аргументи ко воламе ги ко Аллах субханаху ва та'ала, хема мари фамилја, хема марајам Аллах. Аргументи ко воламе ги ко Аллах субханаху ва та'ала, хема марои мани, хема мари годи, а хем целосно амаро бедење кога со постојнала кераменде. Кога диве кога ки кловеан ко Аллах субханаху ва та'ала, Аллах азза ва џел кога два моменти кава керал,
Narodava tu te kereman țaravdie lafi, se nekoga kergium tu ya lafi te kanasi ne phandle kergiam tu ka shuko. Me avdie rodava te keren lafi tere atributia kola so stvorinjumu pratute, pa ka počuminente keren lafi tere vasta tere pre, tirici tere yakha, tere voshta, torovo gi, hem kaden dževapi ko Allah subhanahu wa ta'ala, pa Allah je za ođer ka rodo svedočanstvo, baš amala kolende sosinetu najbari doverba, ki klonangla ko Allah je za ođelem kava keren, o Allah, me priznaj nava avdjede ko vkergja kava gjunahijema kava delu. O manuša kola so, mangletut najviše hemleletu ki pi pregratka, pa dva momenti kava keren, ja rabbi, valla avdjema ge najparodive, mena štimnika stedi kava avdje osven korkorik man. So halovea tarakva muslima, tarakva svatine halovea dekan. Ša Allah ide gjatu nimetja ki dunja. Ama Allah nimetja koventoro protivniko kod diveko akatergiove korkorik samo tu, hemo Allah azza wa jal. I odoleske da pralaleni sjek šužo pravilo. Šeha nanela rurkava kerol. Koje lapeske ki dunja, pere Allah azza wa jal. O Allah ilaya tanu. Kole skoro dživdipe, kole skoro puripe, kole skoro nasvalipe, kole skoro meribe, kole skoro kaburi, kole skoro kileskiri berzar, o siratul čupri, hem kod ideko akaterge olan la kilesti. Kole lapeski uzapeste manušena bisterge Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala na ete dozvolinel ni duj dilete preživinen, ad la manušate na mukenle. Panda kod dživdipe ka mukentu, a mate kera lafi palu kaburi, mate kera lafi palu toro meribe. I odoleske da krala musliman, to Allah i tano dživdo sekogaš. Tu da si jan dživdo, ama nas sekogaš kao ve. I razlika i tani od ovaso, tu morate rodetere Allahe, dodeka si jan dživdo. Iran tu ko Allah je za ođel. Keri badeti tere Allahenske subhanahu wa ta'ala. Ma dozvolim ti kne, bukja eftina, bukja te čorentu tartoro gospodari. Setin tu sekogaš dektoro Allah i tano arham rahimin. Setim tu sekogaš dek to Allah tano miloslivo sa milosno. Setim tu sekogaš deka saki dunja zavisinova tarotoro gospodario Allah azza wa jal. Hem iran tu so posigate ko Allah sar nalotuke so posigate toro merine. Ka kera dova ko Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah neka delu khairi ki dunja ko ahireti. O Allah azza wa jal neka rakelamen taradlaso naemen takati te izdržina hem ti keramen. O Allah subhanahu wa ta'ala neka del zorali pe hemanguni pe amare ternenge, korisno džandi pe amare učenikonge. O Allah azza wa jal neka del zorali pe sasti pe amare purenge. O Allah neka iranelo sasti pe amare nasvarenge. Amare neitja kola su preselingi dunja. O Allah lengere gunahja afi magfireti neka kerel hem. O Allah neka čivalen po janna. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Parim halalen u safi amam kem čuče u safi.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ما حوله بذنبهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا إن بما تعملون ولا تكن كالذين ولا تكن فأنساهم أولئك لا يستطيع أصحاب لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على